Bapedi Technical High School ga marishane o iphihletseng babara ke bolela ka thuto ke bolela ka bokamoso bja rena ala Bopedi Technical High School ga marishane barutwana shiba ba letile movie wa o iphihletseng shiba ba re gatlhaneditse gale ba fela pelo ya gore ba tla neng ba le go trading and projects ba re tlisetse movie wa buka yeo ba e balago ya o iphihletseng go ngwa ngwana ke Dr. Lesiba teacher Maposo le ene go bona movie Vale ba na ba tida ke vale ba makhunela ba shitse picture ke na makhunela ywa ere ke tsapara ke re ke iketa ra theletsa ke re jo ka mora tswa re se sing a ke ra ngwala junior na exam ga botsa ke all right ke Mr. Maredi moga re amogela ka borutho yo re bona go ka mo sekolong se sa Bapedi Technical High School jalo ka re morutiši ga ya siaboletse nna ke mogao wa Maredi ke tlong ya Mabukeng le bono re tlile re tswa re le company ya Lenyogo Trading and Projects ke yona e dirile go movie wa rena wa o iphihletseng a kere ga ke noši ke na le mongwadi wa buka ya o iphihletseng ke Dr. Lesiba teacher Maposo Majanesa mmoja ni teacher wa Maposo Palesi Yena yone umasa arwa dipala le go japhaleng nna ke re go dia go bale ka go bega papadi ya o iphihletseng re thutileng tšintši mo go tsona go tshwana le gore phelelo e tsela katlego go le motho o tshwanetse go phelela le go kopana le mathata mo bophelong a wa tshwanne gore o latlhete o le gore a go a tshwanela ke kopane le mathata a maso nka se kgone go fitlhela itiro tsaka tshwanetse o no phelela gore o kgone go fitlhela mo ntao nna ke ithutile gore re se ka rata tšhelete tshela le mahunela re tlhokomele dibuka tsa rena go feta dilo tse dintšhi mo thutile gore a ka tšea tšhelete o e šomiše sa le go dibale ka gore bophelo ba tshediša motho se e leng gore ke ithutile sona ka gore phegelela e tsela katlego le gona ga nka kopana le ditiragalo tse dintšhi tse e leng gore di ka nthibela go tswela pele ke no gatelela ke tsweletseng buku ya o mphihletseng e rutile ka seema sena sa gore jaeta ke tshadifele je wela ka lopeng be se re laetša gore se na le maaka ka gore ngwana ngwanyana kgone go iša sekolong a atlega jalo ka ngwana wa mošimanyana e rutile gore ga o le motho wa sone le go banga more ngwana ga išo sekolong nna ke kwa ke matlafetse ka buku ya o mphihletseng seema se sengwe sa Sepedi se re ga ka ya hwama ya bona ge nkabe mmago re bone a sa tlhokofala mohlomongwe a ba ka kgona go bolela le monna wa gago gore a kgone go iša re bone sekolong ke se ke ithutile go sona ka bopedi se ke ithutileng sona ka gare ga papatša o iphihletseng gore go inaganela o le tee go tliša bontsho le mafelelong ka ge a ba ya nnaganela a le tee a rata tšhelete go tswa le mahunela e rutile gore le ge re le banna re se ka jabetša ke magare ba boswa le bosadi re tsebe gore re eme kae re tshepe re le banna re se ka katakata a ke rutile gore a ba nna morago a thuto pedi and le gona re bone ka lebaka la gore a sankano ba le letlhoe ka lebaka la ka mahunela a sana ko go buša sekolong le ka gore ebile a tswela pele ka go motlhwanta ebile a sa dirakalong a nonyaka ebile le go motlhoa ka lebaka la gore a sanka le buša sekolong mo Bapedi Technical High School fela re sina ka buku ya o iphihletseng ke tshepa gore bana ba ka ba na le se se botse se ba se bunne moe ene ke tshepa gore ka June ke tlo bona dipoelo tse di botse a re kgono e tswa go le roseng le kgono ebile ne
bangwadi ba o iphihletseng ke se segolo se re se nyakago bana ba rena ba ithutile re a kgolwa gore re tlo ba le dipoelo tse di botse ngwana halala Bopedi halala